की पेन ना निकल जाओ। तो वेलकम बैक टू नोब पड़ा था, लगता मेरे को लगा इसको जोन से नहीं, इसको बेलचा से मारूंगा। মনে হলো সালা একটা বেলচা দিয়ে মারবো, কিন্তু সে আগেই টপকে গেল। তো বলো, দুজন দেখছো, বাহ, ছোট ইউটিউবারকে সাপোর্ট করো বন্ধু, একটা লাইক ঠুকে দাও, ছোট্ট করে একটা লাইক ঠোকো। টাটা গাইস।